Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholejil Choacuet Cosquitzin, Inkela Kulbal Sa Hunchik Lik Angela in, Solok Salisantilhu. Chiruli Gutana in, Yokochish Hultikankil Bayak, Lish Katsol Chiruli Shamana in, Sali Katsol Bal, Linimla Jahkilal, Re li ruchichoch. Liqa versículo nakatausa lihu Génesis capítulo 3 ut versículo 15. Tink naqshik teri le rib la ut li ishq. Hokana kahkwi ebla kwal ut ebli ralalshk aholi ishq. Ut khun reheb tishbitz la kholom naqlaat ta kuta gwib chirrit roq. Lishnimal rucha ahkilal inat kosgwitzin na koshk am chiqahuni lo salich ahkilal haan. Naklima usahquin, kirajraj kwang sashnaj liqaqua Dios, kirajraj recha ninkilish kojaribá liqaqua Dios. Abanan sa junkutan, ta isiq chihunkwakil, ta sachek chihunkwakil lima usahquin qain. Liqaqua Jesús kisera ihun lijalhukil ruatin reheb lipoyanam, chirish hun liquin likiraw hunes chabil iyaj, lisantilhunashe hunaj shikil uchinel kishbanu hain chan. Likuin qain kishkir reheb lishmos naqmokote shmich ta liki baxpim tokhretal naqtakulaq shona lili olok aruj relik atek chan lisantilhu haina shkhultikaqe naqsa khunkutan lima usilal ut limak ta kulaq sashaqik utrikena inaqa kohom liqachol lao shbanaq liqaqwa Dios tokhretal to shberesi sali khunelik yuam sali ak ruchichoch Shqabih kwi chanru nak ki okchak limak sa liqadu chichoch sa shqaba lish etpali ratin liqaqwa Dios nak li ishq ki okchishko oshlangil ani putre li yoch balaqin kwe ma put liqaqwa Dios manaka put lima usah kwin ut kish tsekaru liche ut kish kwi relish belom chan lisantilhu arin ki yolag limak sa shben liqadu chichoch shbanak liqaqwa Dios khonashtie sa lihu Génesis capítulo 1 ut sali versículo 31 naqli Dios chan kiril chishkhunili kishbanu haan ashal chabil ari naqereta naqliqaqwa Dios ma ka rilom rikin lima usilal likichalk sashben liruchichochain shqabiaqwi chan ru naqlima usilalain shtiklak chaqaran sa chosha utkahkwina kwakh khultikanki lakwe barna koruan chishtawbalain salihu Ezequiel capítulo 28 versículo 12 toj sali versículo 19. Hukanahkwi nakataw salihu Isaías capítulo 14 versículo 12 toj sali versículo 15. Karunik eshtieke li versículo in. Naklach Lucifer chan. Ki oksh ni mobresingilri. Ki oksh junta etangilri prikin liqaqwa Dios. Tsaqobresim ilru rikin li nashtie salihu Isaías capítulo 14. Barkwi nashtie nakkish ni mobresirib. Shban lishchaq alru. Kautakinga kishkeshlo aliqaqwa Dios sashkaba lishchina usal ma kwachika alikishbanu ki okbanche kishni mobresingil rib chan lisantilhu ut sashkaba chishkhunila in kishkanap chi ok lima usilal saliram sho atina kakwichaq chirish lihonal naq kishyal ra linkil liqaqwa Jesús kwitina loqoni chan abanan karukichaqbe kwishba liqaqwa Jesús Nakahkwi linimahkwal Dios shkuluk chishkhuni liloqonik kahkwi an shkuluk chishkhuni liloqal liqaqwa Jesús kishchaqberikin liratin liqaqwa Dios karuna shkut chiqu lina lebain naqla ohkwi akhel ru naqtaqatsol liratin liqaqwa Dios renaq toru kahkwi chish suminkil ebli khunkhung chi alek naqneke ulak saliqajuam rikin lina lebain naqkishpats re liqaqwa Jesús naqtishkeraq shloqal uttish ashtesi lishkwankila lebli ruchichoch saruq liqaqwa Jesús nashkutchiqu chanru naqhaan tohjosh sikbal lishhonal renaqta loqoniq khosh qatzolchaq sahun reheb liqaq angel naqlima usaqquin haan yalkhun shchoptesi hom liqaqwa Dios utjo kanaqma hunqwa toruq shquntaq etingile chimukot tishtaw lishkwankila liqaqwa Dios lishnimal ruchaq kilala in nakosh tawaqquila ojo ralalshka liqaqwa Dios utqaqeq retal chanru naqlima usaqquin nashchalshq shpoqbal ru chishkhuni likaruqwan sashben lichoshachoch aran salichoshal haliqaqwa Jesús han likishkhayali lima usaqquin aran aqwi salichaqichoch naqkirale liqaqwa Jesús
kishkwech rish lishchoshay liqaqwa Jesús. Abanan liqaqwa Jesús naqanaw chikanan naqki aplik sashben lishkwankilal lima usaqquin. Utliqaqwa Jesús kwanshkwankilal reqa suqisinkil jorralal joshrabin linimaqkwal Dios. Jokanak naqanaw naqliqaqwa Dios moko kishraq taru chishjunil lima usilalain chalenchaq sashtiklajik. Re naqlijunjun tishbanu li barkwan narajshbanun kil. Aban kwan jun li hona li shaqaban bil shban li qaqwa Dios. Re naqchishjuni li qabank li kishkel li ma usaqquin sashben li qaqwa Dios. Tohre dalta kutun chisaqen kru choqen chaqajunilola o naqmoko yalta. Utrelik chiyal naqna ilek ut tohta tawe qaqwiru tohta ilek qaqwichishjuni lain. Naqanaw jolish qatsola naqkwan chiruli shamana in naqlishtiklajik limak mak achaq salishka ushliqaqwa Dios moko handaliki yobank chaqre makwa handaliki okshna lima usilal utlimak limak haajun li naleb likishchik chaqrib sashyan klishchop desiyom liqaqwa Dios utma jungwa toru quchish cholo bankil ka ut naqkwank chumuko toru qaqwiraq shti kobresingil ru lima usilal kuiraq taqachal qaqesh ti kobresingil ru hain to oken rajaqwi chishkol balrish utqui trajlima usaqquin kisachek rajru sajumpat eblish ángel liqaqwa Dios que shraraj liqaqwa Dios abanan mokochi anjaleb talishchol que shbanu raj shbanaq min ileb metzewem ileb resh banunkil abanan naqanaw naqmaqwa aqwi jokaan liqaqwa Dios kishkanab naqho yaliteraj shpapankil utstaqenkil ma usaqquin que shikru li arkwan terajshtaqenkil utjokano aqwila wanaqwan achapam ilo resh banunkil li barkwan naqaj banunkil chanrajru naqlish nawbal chishjunila in naqyoko chitsaqon chiqajunilo salishnimal ru bleta in rajlal kutan qaqeraj qachol chishtaqenkil li qaqwa Dios utkajrajkwidikin taqasik uttaqataw li qaqakwilal qajultikaq li nashyeqe li hu Efesios capítulo 6 versículo 12 shbanaq mokoyoko tachishjalbal qametz'ewchan yal rikin queen rikine ban li kwangeb shkwankil eblineke taqlank utneke akwa bejink sashben li ruchi chochain li kwang sa aqab rikine li ma usakh musiqeh li kwankat qeb taqe qaqoba qachol rikile qagwa Dios naqle qagwa Jesús likikulun chishma yehankil shuam sashkaba lakhmak shaplik sashben li shkwankila li ma usakh queen utsashkaba li qagwa Jesús la atutlain anaqkwan kwan kahkwi liqakwan kilal chi aplik sashben lima us Mateo shagwe naqshinagoch beni chiruli shamana in saliqa kanjela in solok salisantilhu abanan ninkela boqbal re naqtinagoch beni sa junchiklik angel kwili Dios hoka anaraj